Tebiatnya mo' bak bukit kaf. Subhanallahan kiranya mo' jipa bak masanyan. Nasang awan tak rupa unang grobabil jipa laju. Sumu'utat metaga nang grobabil nyan ke Kufah. Fam bak salah hai saudara, rayanya mohan putanyang ubilangong yang tan raya tak dengar sutat mendengang. Ulah bangun topan tegah bak masanya Namrud lain. Ba Ibrahim jipariksa hai Ibrahim pua binatang sangat hitam kena teka lon jipa kena laju lom dengan sutan metaga Nabiullah seud rijang. Tantra Tuhan wahai Raja yang kurang tan dalam kawan nyan kelawan tantra gata tantranya modum ke notro nyan ke yang poh kawum gata banji dengar haba menan. Seud ionya Namrud raja hai Ibrahim menan macam tantra Tuhan kena teka tantra ulun sekalian atikan ran semuanya bajazirah ni badan. Pedang panjang lengan cokma lemah kota yang keemasan tak macam tak mencahaya bajazirah mengan pirak sangat lagak tak rupa Bandung tak hebat-hebat cukup lengkap dengan senjata. Raja Namrud beri perintah bak kafilah bala tentera. Hailah syekadum sekalian peh genderang perang gulung bendera. Termasuk ondum narayan Mentra megan ngan panglima dolan ampun payung nanggro bak kamo atia jemala mesulegong dengan canang mesumong-mong anu karayup seru nepeh ngan gendrang. Lain ni baknyan haredum mama gulung pupanji dari alam pedang panjang bled-bled mata hatiah guda dum ji pasang bak tangan pedengan cokma surak dumpet tan meguncang. Si ulah sang rela donya mentra megan uleh balang pahlawan yang tegak-tegak panglima yang megah-megah bajazirah Bandung rata lemah kota yang tan indah sangat gagah tak rupa Bandung tak sangat garang jipreh lawan kenan teka tantranya motroh lekenan jika miyuhnyan tantra raja niba ule laju jikam nyamuk letan laju teka.
ngan berale jitop legat yoh nyan rakyat klik metaga terus lam utak kedih jitop tantranya mo tad guranta jipim utak jijem darah rakyat rebah dum timpa darah jipim toba badan tan pahlawan nyamok dumna saboh nyamok sidra urang laju kengkeung atih guda ladum jilop lam gelinyung ladum hidung lejimita rakyat matehan bilung dum tegageng atih donya sideh sino dum selinteng mate ureng han kira guda tinggai hana mate hana sole yang pohlawa rakyat Bandung kamu gule letat bangke han kira rimba utun padangan gle penuh bangke manusia sengap legong dengan canang sengap gendrang haredum mama hanle sopai canangan gong rakyat Bandung habis fana Raja Namrud bak masanyan hirin mandang hanatara ji rakyat dumbarullah habir ba mati fana hana sapu janji pegah tehah babah mantang yang na Raja Namrud hirin sangat jinging rakyat geserapa saboh nyamok hana mati rakyat hanle kabinasa bak masanya raja kafe susah hati hana yang sa penghule nyamok ngelun pegah mata siblah diji buta ji melake ubah Allah pe semahayuh nyan sigra ya Tuhanku podi kamo kelon jinan karunya neberi kuat kelon jinau lun mengpohnya sitra gata ulun mengpoh Namrud lain neberi izin ya Rabbana bahlilun poh raja asi yang mengungkip kegata firman Tuhan ubahnya mo kamu putro ban yang pintar bedah gata jino legat raja laknat pebinasa panglimanya mo pole jino lam meligo Namrud raja tadkalanya Namrud pindah di meligo angan judonya raja teduh dengan putra tengah mepra ke perang raya panglimanya mo kenal sampo jidang jino di keraja Namrud kalanya mo kato marit menangan judonya nyokenya mo dum ke notro
nyan ke yang po dumna tantra sabohnya mo han hase jipoh mate lela syuka menanjikeun raja asi ba isteri ji calitra ji bedale ji ke mengdrap penghulenya mo si belah buta jitu gamle jika mengergam nyamuk tajam jipa sigra jipa laju jilup lam hidung masa nyan pun klik metaga trolam utak laju jilup panglima nyamuk tad karunya jipiam utak jijib darah subhanallah sakit raya Namrud jikli le jiranggong sumu ong tan mutaga yo nyan jimo jipopodra hana bago sakit raya cukup karu lam meliga jipopodra Namrud raja mengsi kejap dan berhenti jimo sabe hana reda sakit jitan hana sakri azim rabbi ji perasa tatkalanya Nabi Allah sampo langkah ubah raja ontro kenan mari pantai dumne pegah ubah raja hai Sultan Raja Namrud nyata sebun ule gata la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah wa nabiyuhu yakni bahwa hana Tuhan melainkan Allah Ta'ala Ibrahim pesuruh Allah Nabiullah yang si benar Raja Namrud jitan yang le so kesaksi ban ken gata dah kesaksi pegah rijang bahawa Tuhannya si benar dan gata pesuruh Tuhan coba rijang tak penyata Nabi Allah laju jauh ubah Namrud nekun sigra nyan bakaya dengan badan nyan kesaksi wahai raja lia mesabda Nabi Allah kaya pantai ji berkata mengucap le dumna kaya dengan batai jikun sigra la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah wa nabiyuhu Namrud dengar menan ulah beri perintah yo nyan sigra kakoh habis dumna kaya ngan batai yang mesuara lia perintah ni badolan yo nyan rakyat le kerja jika laju dumna kaya jibah batai yang mesuara Nabi kalan menan ulah hirin lepah yang mulia nekalan buat raja laknat terus tak sisa si cilaka firman Tuhan Rabbul Azim hai Ibrahim yule gata yusi gatra ubah Namrud tayu sebut lagi yang ka Nabi dengar firman Tuhan neyoyo nyan lembak raja wahai raja sebut pantah dengan ikhlas hati kata la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah wa nabiyuhu
Raja Namrud lem tanyang le sok saksi tanda benar Nabiullah jawab menau meligonyo saksi hamba lima sabda Nabiullah laju pantai mesuara bintih pintu lam meligo dum sinara ngan jendela habis mesu dum sinara jikun menau pantai sigra la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah wa nabiyuhu. Namrud dengar menan macam jiwa nyan rela sigra jiwa rela nyan meliga raja pindah bengeraya jirlah le temalegan oleh rakyat suruh raja habirlah nyan meliga raja pindah tacilaka lian nipaknya raja laknat lain tempat minah sigra jiminah baru moh lain ulai makin sakit raya dalam utaknya mok giling ji pusing ji hila-hila Namrud ji klik ji poh-poh dro hana bago azib rasa